like ngoba abantu kumele sizame indaba yokuthi mele senze ishow. Yeah. Ithini wena ithini idea yakho ngalento engifika nayo? Mfethu abonje isikakhulu mfethu yabona le plan doza nayo bhuti. Hayi professor awindoda. Awindoda. Ngoba phela manje yabo le ndaba le yokuthi mfethu ufuna ukuthi nje abantu bevele obala befaka usupport obefakeni. Professor bethu indoda ngokuthini mfethu nawe ngeke uthande phela abantu mabesasibona sisagqoka amabhlukwa adabukile kunzima kakhulu ngoba phela manje abantu should manje bazobona ukuthi hayi ngazi ukuthi lo professor wakhona konta idlalayo for ukuthi kufezeke izifiso zakhe not that uthi ufuna ukusiza abantu ngoba yazi ngisho umuntu ngimthathile ngam rehab uma sebuye seza emgaqweni thothi useyangibalekela ngiyayithumela abantu ethi mlandeni nimlethe la ngithi mina uyazi ukuthi ngoba nguse rehab abantu ngibatshela ethi nguse rehab wena usubuya uze emgaqweni awungitsheli mina uyangicashela ngize ngitholela indlela yami uyazi ukuthi mina ngizothukwa abantu njengomuntu oqamba abantu njengomuntu omubi manje oqamba amanga abantu ngidlala ngenhliziyo zabantu ngoba abantu bayalithanda uhlelo abantu bayayisupport lento engiyenzayo kodwa manje only to find ukuthi mina ngizofika ngifaka amandla ami ngithi ngisiza umuntu uthothi umuntu azenzela izinto ngendlela yakhe umuntu uma esehlangana naye emgaqweni uthothi ugqoka amadabu udle emgqonyeni mhlawumbe uyibhemele akakwazi ngisho ukubheka ngoba phela lezi zinto lezi phela usithola sesimema robotini isilinde ukuthi irobot livule nabantu laba bagqoka ingubo ezimhlophe eyelo ugcina usumuntu oselele lana uthi uyaphenduka uthi uvula amehlo irobot itsavalile sengime nabanye abantu sevulela ze lavala irobot manje abantu bazothini-ke ngoba phela uprofessor wamthatha lo muntu wamuse rehab basupport abantu mhlambe ngo50 ngobani ngo10 abantu ngoba phela ukusupporta abantu akufani kuya ngamandla umuntu ngoba phela la support mfethu ayikalele ukuthi umuntu uzokhiphe u100 rand even u10 rand mfethu as long as kuyinto esuka ngaphakathi othandweni esuka deep inside ngaphakathi ngathi ubhora leyambobo ongcina ngoba nathi siqalele ithi nje awunina bendlondlo besashaya upause ngiyayithanda le camera esiyisebenzisa njengamanje ngoba iyakwazi ukushaya upause kalebe ngisebenzisaqala upause ubengashayeki so bafuthi besaphazanyiswa abantu abadrillayo bayadrilla la ngaphakathi sisebenzela khona ngathi udrilla imbobo yokugcina kodwa besakhuluma mfethu indaba lento yokuthi ishow abantu bayayithanda bayayisupporta if mina ngizama ukusiza umuntu that is why ngisho umuntu yabona nje kunentombazane engayithengela le yathi ifuna ubuhlanga akaze azabuye kimi ukuzongitshela sengabuthenga ubuhlanga ukuthi phela ufakazi not for ukushow off just ukuthi abantu bebone ukuthi izinto engiyikhulumayo ngiyayifeza uyazenza professor uyazenza ekugcineni kuzoba ngathi mina ngifike ngizenze muhle ngeshow lapha ngesikhathi sa interview kuyaba sekumele ngifeze izethembiso sengiyabalela hayi mina baba njengo Jesu mina engikuthembisile ngiyakwenza hayi ngufakazi kakhulu ngufakazi ngihamba nawe uphoxwa ithina nje impela into esizenzayo sezenza futhi ngokubaleka yabo lelo kubaleka kakhulu angisaboni mina sengibona ngecomment yomuntu mhlambe kwi-episode or ku-Facebook ethi wathi wena wenza ukuthi ngihlangane nobani ukuthi hayi bo ngize ngitshe lo muntu mhlawumbe uyakuphuphela noma mhlawumbe kanjani hayi kodwa yabo kodwa professor mina ngikutshela nje iqiniso-ke nje eselime ngami-ke nje uqobo okwami nje okuyivision yami nje skis yabo nje professor ngikhathele mfethu yabo izitori lezi mfethu ama storyteller la ku MTV yethu ishow yethu ngingaxoxa istory sibe ngaka professor size siphume phezulu sidlule yonke amabhilidi elikhona emhlabeni izitori ezichaza abantu ezidonsa abalandeli bethu sifuna sifuna bani kodwa yabo mina ngikhathele ukudlala lo plastic omncane lo yabo lo plastic omncane lo usuyikhontrola kakhulu impilo yazi abantu abayazi lokho abayazi iwonga samele ngifuna ukuthi Monday ngifuna siyiphathe
beyibona yeah beyibona nje into encane kanjani yabo ngoba ngithi ngikhathele lo plastic anomncane lo ayi control impilo zethu yabo lo plastic lo ngusebenzisa awuyithatha uyixhuma nje imike angisathandi keep popularity maye ukuthi iseduze kanjena nomlomo yeah kumele ithi ukuqhela kancane yeah angisathandi ngempela yazi ngeke bebelieve abantu mabengaboniwe ukuthi into encane kanjani ayibo into ekula lempilo yomuntu ngeke beze even induna lesebusweni inkulu kahle inkulu kanti inkulu nje induna yomuntu lena lo plastic imncane nje uyabiza uqala ko 50 uye ko 75 uye ko 150 uye ko 300 uye ko 1000 bani uye ko 2000 bani uyoyivala ko 4 point ba lo plastic so my brother ngithi nje manje sizama ukwenza sikumele senze ishow yebo kule show kuzoba khona umnqobi kube khona wena uphila Nxaba Shongwe yebo kube khona uqinisela Zungu usabela yebo kube khona usakhile Mso ayibona uhlanya lo lafika ola qhamuka la bese kuba uMessi Sonyebutshi yena ozobe ehola ohola insizwa umuntu wesifazane yebo imbokodo yeah nanokuthi abalandeli ukuthi khona umunye abamfuna abazomsuggest ngifuna senze ishow le show kuzobe ufundraiser ifundraiser ni imali yokuthatha abantu be-rehab Kusama ngathanda lelo hlelo mina nje ngiyumina ngokwami mina mangase kuthiwa kulo wami umzimba kuphuma uArost kakhulukazi uphuma ngendoda ethembekile njengoprofessor engiyiphoxa nasi ngiyabona lokho kokudayisa kokuyikhipha busy kokwenzani yabo mongaphuma le ndoda ekuthiwa professor ngiphinde ngizothola netoho ngithole ngaprofessor yabo nje manje asafuna itoho manje uzoyisebenza kumele uyisebenze manje khathele abantu abafuna amatoho sifuna umuntu ozoyisebenza umuntu ozoyimela umuntu ozoyisebenza yena because ngithi emgaqweni mawusemgaqweni uyakwazi ukuthi uphantele ukuthi ubheme yebo usukuyisebenza la usukuyisebenza yazi uqinisile professor wakhuluma into ebengakaze ngiyinaki making a lot of money ukudlula umuntu osendlini osebenzayo khona umuntu osebenzela u50 rand usuku lonke mina u50 rand ngibaginqa kangaka ngosuku uzongitshela ngibaginqa ngalo plastic omncane ngiyakutshela lo ngingasawudingi lo ngingasawufuni uyabona ke so sizo apply same mentality yokuphatha but manje sesiphantelani impilo ukuthi sishintshe impilo yakho singabulala impilo yakho akekho umuntu olazothi uyaphuma uyosebenza wonke umuntu ozophuma phansi kweMp TV1 ngifuna isebenze that is why ngiqala indaba ukuthi abantu abadayisi manje into engingafuni benze ngifuna ukuthi mawudayisa buye uzongitshela ukuthi kuhamba kanjani ukuze mina akekho umuntu understand ibusiness njengami ninenhlahla ukuthi mina indaba yebusiness ngiyi understand ngeke kunama ups and downs and kunzima ukuthi uqale ibusiness kumele udle kulona kumele wenze izinto uqoke kulona yayibona nto leyo ku require i-backup enzima kabi ukuze ibhizinisi likwazi ukuyimela so bona umuntu uma ezofika ahambele kude mhlawumbe ukuthi ufailile dayisa uyayilimaza yena nathi mina engimnika imali ngizoke ngi-understand ukuthi ngifuna abuye ezongitshela ukuthi hey nansi into engishayayo uyayibona nayile angisho-ke ukuthi wena ngoba ngikutshela ukuthi mase kuyithuba lakho lokudayisa bese uyaphetuza la ubuye sengizoqamba amanga sengizothi into ngibe ngiyidle mina ngamabomu ngoba ngithi nginawo vele umuntu ongikhavile nawo umuntu ongibhekile so bafowethu siyacela bafowethu babukele beMp TV1 ma-MP TV1 ama-MP TV1 ikazi madoda ama-MP TV1 amahle siyacela ukuzwa ukuthi uthini umbono wenu ngale idea yokwenza ishow nize nizobabukela bukhoma labantu beneni bathandayo nabahlale benihlanyisa lapha kwi-MP TV1 so ngizocela ukuzwa uvoleni inamba yami ngiyayidropha below if ukhona futhi lapho ufuna ukusiza ngeindaba zama-events ngoba ngekho muhle iy'ndaba zama-hall around Durban noma singayishaya ibe yi-tour from Durban, Johannesburg, Cape Town kuzoya ukuthi obani abasizayo kuleyo nto leyo kodwa ngizobe ngihamba nani nginigodle kanje sishona khona siyokhuluma nabantu bukhoma and lezi zinto enginokuthi ningayikhulumi kumakhamera ngalelo langa niyobe niyikhuluma wonke umuntu obengavumelekile ukuyi-record show ngoba kunezinye izinto ezisensitive ongathi umuntu uma eyikhuluma zigcine seyibulala impilo yakhe noma ziphazamisa eminye imindeni ngoba ithintana neminye imindeni understand leyo so this is why ngeke ungayikhulumi leyo nto leyo ngoba asifuni ukuthi sithi siyakhanda kanti silimaza omunye umuntu lapha yebona lo but that day
ziyobe ikhulunywa lezo zinto ngoba akekho obevumelekile ukurecord okwangaphakathi ehall kuyophelela ngaphakathi ehall so ngicabanga wonke umuntu engakuthokozela ukuba ingxenye uyibekela nje la yeah yohlelo elinjengalolo so asingaba seku10 minutes bezongibulala abantu already with 10 minutes nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi indaba kawulalele lo muntu omemeza awumemeza ngathi yakhala yalile uthi igula lika Jama lichithekile nina baka Mbhudu Bomvu ushe ngegazi nina baka Sheshiliza ngedidi kwele mahulu limhlabele limpedule nina bosungulolu uzibona ubona umadoda imbabazane haqa amadoda masendele umntwana wakaphinda angene nyabingelela enhlana sezantsi bafowethu lo bingelela nguprofessor ngingwamkhize ngidaba kaphathi kwanongoma esigodini sabhe umthetho ngaso ohlangothini la kaMandlakazi mangabe yaqala ukuba ingxenye lolu hlelo lethamele how I ended up in drugs okuyingozi angaphansi kwesitebele iMp TV1 la esilanda khona abafowethu nodade wethu abavele ngeshiya ezidakamizweni iMp TV1 into esiyenzile ke ithathe amaphara yathatha abantu abahlala endlini yabahlanganisa baba yinto eyodwa ba-understandana kahle kahle abantu abahlala emgaqweni sebebuyile bazoyiphendulela iplatform ibanika ithuba lokuthi bezoyikhuluma hey kwenzakalani ngathi understand leyo nto leyo ngevision yokwazi ukuthi sinqande imbobo yokungena sifuna kube nembobo yokuphuma mina ke abantu banokungilwisa mangithi iphara but ngiyazi ukuthi ngenzana I know what I'm doing ngifuna umuntu azi ukuthi mangisuka la ngiphuma phi la yini engishiyayo ngifuna umuntu mayephuma kube nephara eba umuntu azi ukuthi mina ngizalwa kabusha manje sengu angisesikho ukuthi azi futhi ukuthi mangibuyela lapha ngibuyela so uma soyiwota umuntu simbize kube ngathi ku right kungekho right kuzokwenza ukuthi umuntu angafuni ukushintsha be right we understand leyo nto leyo so bafowethu angifuni ukubambezela namhlanje ngiyacela umuntu asubscribe ongaka subscribe mhlawumbe oqalayo ukuba ingxenye siyacela umuntu acindezele ibheli yokubeka emathubeni ukuthi makhona isiqephu esisiposayo iyokenqeza ocingweni lakhe ukuthi mawungena ngaphakathi uyitholele isiqephu sangalelo suku namhlanje sikhuluma sikhululekile lapha ngaphakathi ithina sobabili ngisho ngamemeza enzeni kuyena namhlanje so bafo angifuna ukubambezela manje siqhume nje sihlale nje ngqo lapha egcine khona izolo ubheke kwaMesheti ikubeke Bamba to Bamba indoda kaCelemba indoda kaCelemba phela masifika kaMesheti suke singasekho sincaphile sincaphile ukuthi awu kodwa hey cishe ngabiza igama elibi isawu kodwa lo hamba Nkosi yami hayi suke sesimena le ndoda ke yetekisi ke manje ngabe iyaqhubeka phela iyosebenza umsebenzi wabo ukuba itekisi leli hayi indoda ke le ifuyisi iyabhema ke manje sifuna umbhemo one wena ke manje una lo plastic phela manje ngoba phela isingisavile ke manje le ndoda hayi ngiyayithengela ke le ndoda ke ku plastic ayiyabona ke kwasesikoleni ke Nkosi yami bengizenza igameko ngizenza igigaba ngibe omunye womuntu obesaqhubeka abe umfundi aqhubeke abe isibonele sihle bazaleni bakuthi nangevuke esikoleni nangevuke yakephi hayi emva kwendoda kaCelemba ekhaya bese ngiphuma ngigqoke uniform ekhaya bayanginika imali yo50 ranjana hayi ke nakuma ngoba wayesethola umsebenzi Nkosi yami wayengikhava Nkosi yami ngamasentshana ukuthi ufanele nami ngibe nothando lokuya khona hayi ke so manje ke mangabe mina ke sengicabanga kakhulu indoda kaCelemba angibanga ile ndoda lesibuyela ukuyongena kulela gate nekuyongena kulela blacker elifaka impahla enkulu ukuze ngingangeni kalula kulona ngaba umuntu wokugcina ke ungena kula amagceka kulesa sikole hawu isikole wasiyeka ngalensizwa ngalensizwa kaCelemba ngasiyeka yazi khona umuntu ocommente wathini khona uthi yazi umuntu umbona nje episode le ndoda le usayibona namanje hayibo ngoba ngikutshela ukuthi le ndoda ngisho namanje ngoba ngangike ngahlangana naye emva kwesikhashana sekwenzekile ngacishe ngajika ngabaleka kodwa ngesimo ke esase sikusona ngathi sengibheka ngilahlisa amehlo ngimlahlisa ngazuthi nje kodwa kwasakumbingelela umuntu nje ongena inkinga naye kanti ngiyazi ukuthi la uvalo lishaya ibhakela ngaphakathi lishaya ibhakela ngoba le ndoda hayi angisabeli ukuthi kube kuhle ngasiyeka isikole ekusiyekeni kwami isikole ngisiyekile ukuthi angisaye esikoleni but ekhaya uphuma ngathi esikoleni ekhaya ngisaya yawadinga lamasentshana ngoba phela lamasentshana iwona lawe ngivula ngawamehlo ekseni
lento ebizwa ngokuqaqa ke kuthina ukuqaqa uarosta Yeah. ube ingane nje nawe Ube ingane yomfana, ube nje uboy. yabo ukwazi nokuzuthisha esikoleni ngiyawadinga lamasentshana lawo Yeah. ayiso ekhaya ke hayi ke mina ke bengingavuswa bengiyivusa ngoba bengazi ukuthi vele kuneyifezo vele ngiyoyifeza la ngiyakhona eyiphuthumayo nje futhi eyiserious so nje ngoba ngiyivusa vele ngingakagezi nje sengiyoshaya inokho kuloya mnyango loya lokukhongoza ukuthi hayi sengiyalunga noma nginganikwanga manje kodwa sengiyolunga nawe ibulungisa lapho hayi Nkosi yami wena uma wayengipha ke okuyisikhafinyana ke semali kodwa hayi sa2 slice noma sa4 slice hayi ke emva kwaloko ke ngoba sengidlala igame ke yokuphuma ekhaya ngiye esikoleni ngibe ngingayi esikoleni bengiyenza kanjani ke lento ngaphansi mawukuthi namhlanje ngumuntu ozobe egqoka isikhindi ngizobe ngishaya isikhindi ngaphansi kwa grey ngaphansi kweshirt ngiyobe ngishaya leso skip engiyobe ngisigqoka vele bengizobuya ngishintshe ngako vele mangibuya esikoleni so manje ngihamba ngigqibe ngaphansi kweuniform ukuthi vele mangiphuma vele idistance ngeke ngayichaza ukusuka emakethe yepoint so manje mangisuka emakethe ngingena ePria ngiphumela ngale kwasePria sala phansi uniform sengiphumile phela ngasekhaya lapho sala phansi uniform lapho kusala ingubo zami hayi ke ngase ngihlangana nezinye insizwa ke manje zakhona ke ngasekhaya ke manje sayizona engafundi ke ziyekile isikole njengami zona idila kanjani zidila ngongena ngothango ke ezikoleni zenzani ezikoleni hayibo siyokhangeza amafoni hayibo siyokhangeza hayibo kanti indoda yaqala bayikufundisana hayi indoda yacelemba yangifundisa ukuthi cha ngingabe ngisaphindela kulela desk ngoba mengingaphindela kulela desk ngizofa ngoba mase sengizwa ngoShumaka maye ngitshela ayifikile futhi indoda yacelemba hayi bebengahambi bewu4 bebengahambi bewu5 ngakusasa fikile ngoba phela itsheliwe vele itsheliwe ngami ukuthi ngumuntu onenkani umuntu nje owenza into aphinda abe khona ngumuntu enza into aphinda abe khona hayi ke sengizwa kuthiwa hayi okokuqala yafika ke behamba bewu2 emva kwaloko ke befikile bangangithola ngoba iyazi ukuthi ngumuntu mina kongangqongqozi ngo7 esikoleni anginqene uyingqongqozela noma ngo9 noma ngingqongqozela noma ngo10 noma iqhamukele noma after break ezoqala ukufunda kahle uku-attenda kukhona ukufunda hayi uku-attenda lokani night school phela le yazi night school yami hayi ke emva kokwenza lokhu ke ngase ngibuka nami ukuthi hayi lento le akukho kufihliwe ongeza ukuvela ekhaya yebo sengicabanga indaba yasekhaya ke manje ukuthi engizomzwisa uma ubuhlungu ukuthi yena usaqhuquzela ingane yakhe le vele esisele isiyodwa sasu4 esisele isiyodwa ukuthi iyona eyongikhipha otakwini ngoba yena vele usebenza lento ebhedayo ukuthi nje sikwazi ukubamba umoya mhlambe kushaye lo mhla ka20 sibamba umoya masemva kwaloko ke suke sesidla kodwa hayi lo kuyakudla kufana naloko ukuthi sasanda hayi ngase ke nami ngicabangisisa okwendoda ukuthi hayi wema ngeke khona u1 no2 ngihlukunyezwa abantu abathi mina ngimithisa intombi yabo qamuka namanga ngoba phela amanga vele sometimes iwona esiphuma ngawo hayi ke shuthi njengomzali kongithandayo uyazi ukuthando liyayifihla into eningi okufanele uyibone wrong yabo ngoba uthando luyinkinga ngoba ungisho uthando nami ngalibona ukuthi uthando liyakwazi ukuthi uwrong ungawuboni ngenxa yothando liyawavala amehlo uthando so ke ngase sengicela ukuthi ngoba ngumuntu othandayo ukufunda kanje ngicela ukuthi at least ngi-attend night school ngoba hayi ikhanya langa school ile hayi ngihlulile labantu bangifuna ngocelemba bathi ngimithisa usisi wakhe uthi omunye ngimithisa intombi yakhe hayi ke
wase umana-ke naye-ke zama amaplani-ke ngase ngizwa-ke sekuthiwa hayi sengitholele isikole sokuthi ngibe se-night school. Aye nabo-ke labangani bami-ke laba-ke sedlala ukungena ngefensi-ke manje esikoleni emini kapha. Wena uya-attend ebusuku? Ebusuku ngiya-attend. Emini uphazamisa iy'ngane? Hayi angiyazi lento engangiyenza mina. Hayi ukuthi mhlawumpe kanjani khona la kade ngifunda khona ngiyenza khona lapho. Hayi bo singena ngopotsho lapha esikoleni sona esade ngifunda kusona sihamba sibangaki. Hayi-ke manje-ke sekuqhamuke le plan yokuthi hayi le ndaba yokuthi nje sihambe siwu-5 sihambe siwu-6 sihambe siwu-7 ugcina ungawuboni ukhathi wakho. Ugcina mhlawumpe uthole ukuthi mhlawumpe siphethe u-600 ugcina kube ngazi ukuthi manje wena uhlukanisa imali yamagwinya. Hayi ngeke ukuze umuntu awubone ukhathi wakhe kumele sihambe sibe babili noma sihambe sibe bathathu. Adluli-ke manje 3. Hayi-ke kusho ukuthi-ke manje ngase ngithole enye inkunzi emnyama-ke lapha nekuthiwa uMapolobi isibongo sayo. Igama lawo ngeke ngizoyibiza ngesibongo kuphela ekuthiwa uMapolobi igama layo. Hayi insizwe esabekayo impela leyani insizwa nje enesithunzi njengayo le nsizwa ebengiyichaze ukuthi shomkhulu enezwe eliphezulu ende enkulu enjani. Hayi-ke sengihamba nayo-ke le nsizwa le mangihamba nayo-ke le nsizwa lena-ke yona-ke inanento madoda ithumela abafana iyaqhweba le nsizwa le iyaqhweba. Ayisho ukuthi manje-ke sengihamba nensizwe sikhulile egemini vele engaqali ukungena egemini ngami. Uyakhula amazwi isivuthiwe le nsizwa kanti nami vele sengivuthiwe kancane sengiyela ngakhona ekuvuthweni sengiyela ngakhona impela usaphela nje hayi kona isibindi sesigonyana. Hayi ngitshela ukuthi-ke masingena-ke singena sigqoke obhakha sobabili singena sigqoke i-uniform. Yes masingena phela kule sikole kumele sigqoke umfaniswano wakhona. Hayi-ke umfaniswano wabafana-ke uyazi awufani nowamantombazane. Umfaniswano wabafana uthayi nje kuphela kodwa ugrey ishethi elimhlophe mase kuba uthayi waleso sikole. So nje kukushintsha uthayi ufaka uthayi wakule sikole siyakubona sinabo uthayi abahlukahlukene balezi ikole esiyisebenzayo zo-5 le kole. Hayi siyangena-ke kule high school ebengifunda kuyona vele leli sonto nje. Hayi ukuthi ngoba sishaye namhlanje siyakwesinye sishaye isonto lonke la belindele ukuthi asibuyi khona ila sibuya khona la sebesilindele ukuthi siyabuya khona ila singabuyi khona. Akusebenzi ningibambela izolo. Hayi bo singena kule class singene weliqondene nalo ngaphesheya kulona futhi elinye iclass ngena yabo nje ngoba ama-class o5 singena kona wonke nje ulayini wawo. Hayi siyangena-ke sigqoke obhakha ulontuzana yethu kuwukuthi masingena kuleli class lokuqala singena ama-class awu-2 masingenile singena kule class ame ngento uyakoleka wena hlalani phansi nonke isandla phezu kwamadesk ongakwenzi lokho ngidedele enye into la ufunda nabo ngidedele enye into. Hayi kodwa kwelami-ke iclass asingenanga kwelami iclass sangena nje kulaba abakhulile impela laba abakhulile asebephatha izinto ey'ngcono o-grade 11 labo standard 9 no-grade 12 sasidila nalawo ma-classic laba vele asebephatha iy'nto ey'serious ngoba laba basasaba nokuphatha amafoni kanti laba sebey'tshela ukuthi bona bayiy'nqadu bona bayigora bayatsha amafuthi bafuna ukuchama ney'ntombi kanti akusetshenzwa lapho. Hayi-ke indaba lo nto-ke thina sowuthatha yona le nto ofuna ukuchama ngayo zandla phe kwedesk makukhona usawugologolozayo ayikhona into engiyidedelayo la ngathi sihamba nenkosi phakathi. Hayi mayithole kahle futhi awuyiboni iqhamuka uzwa ngayo isihleli. Hayi ngidedela into enenkosi phakathi umthetho ungafiki akatshelwa ngisho ukutshela ngoba ngisho usawuyizwa ngisho iqhamuka uzwa ngoba isihleli ukuthi ayibo. Ake ngiyaqala-ke i-row yokuqala la ngiqala ngakuleya row le engangidlalela ngakuyona mina yabo qala ngakhona-ke sisuke khona lapha ngiqala kule desk ebengihlala kulona emuva ekhoneni ngehla nabo kanje nginyuka kanje ngehla nabo kanje nginyuka kanje ngehla sengiyophumela emnyango. Hayi ume kabi-ke lo bhuti umngabi lo bhuti uma emnyango yena uma emnyango akuphumi lutho ngiyathatha mina. Hayi bo ngisho kuthiwa sifica ku-3 rand okuyishumi ephaketheni kholokoqo esikhwameni
thathwa yonke hayi indaba ukuthi mhlawumbe ngathola ifoni senganele ngikhuthuza lokhu kwangempela ngisinesikhathi ngathi ivoice umkhuthuzo kwephoyisa sinesikhathi sonke hayi ngitshela ukuthi ke bhuti ke lapho ke sesingena sesenza lezo zinto ke manje singena esikoleni emnyango ngingene mina ngihambe ngiqoqa ngifaka kubhaka ngabe ngiqoqa ngifaka kubhaka wagcwala lo bhaka oqala singena kosibili inhloso yethu kuphuma kwisikole sigcwalise labo bhaka noma bewu-half siyahola nje amafoni esiwadingayo mabe singenile sifuna amafoni azohlalisa usuku lonke aphinde afake something emakithi into engangiyithanda-ke nakuyena lo wayemthanda uma wakhe wayifaka something ebhanani yey'ngane zakubo something madlana wayenza lento engangiyenza ngase ngithola umuntu o-right onesibindi hhayi unesibindi lwabhuti lwana kanti bhuti ngoba izulu-ke nanomhlaba awuhambi ngendlela yakho oyithandayo ngelinye-ke lamalanga sadlulela kulesi sami isikole sasebenza isonto lonke sawina nje kamnandi kwa-right kwahlekwa kamnandi kunavunywa savunywa nje ukuthi hayi cha sabaphathi bemali okuyisavana nje siyakushaya okuyini siyayishaya nje yabo nje imali khona nje khona ehlela endlini khona ehlela ikuthina imali khona nje yabo hayi-ke sasedlulela kwesinye isikole kwenye i-high school-ke manje hayi ngoba yabo mase usujwayele ukuhola kuyajova abo uma usujwayele ukuhola awubusacabanga indaba yokuthi ngelinye ilanga uyokungaholi yokunjani uyokuhula hayi akusekho-ke lokho ngoba siphethe nempahla enkulu hayi akusekho lokho sikushaya ikhanda ngempela hawu kanti asibuzange sangena kwenye yama-high school hayi ngisho ngayibiza ngegama angithi le yami engangifunda yona kwakuMtapo High School yena kwenye-ke manje engasekhaya ngale ndlela ukuthi mhlawumbe usuke emakethe uyangale kwaseBrea usuke emakethe eShoprite into oyibonayo ngisho uyangale hawu into amarufu akhona nje uma ngime ekhaya nje egcekeni kanje ngime ewindini lami lasendlini yami ngiyawabona amarufu akhona into eseduze nje kuyehlela kanje ungajugela itshelifika hayi bo ngingathumela ikhwela lifika hayi ngikutshela ukuthi-ke bhuti-ke siyangakhona-ke la hayi sahola ngosuku lokuqala kamnandi yabo nangosuku losibili sisho sibe singena khona futhi siphinde sifike sihole futhi kamnandi vele-ke seniyazi sihola kanjani-ke uma emnyango ngingene ngiqoqa mase siphuma futhi sesiyophuma kupotsho lo singene ngawo uma kukhona ocofozayo la kovrandi dlula niyathatha ma ukhona ucofozayo la kovrandi dlula nawo ma egoloza ngimdedela ngempahla enkulu noma shawa ngesiduni sesibhamu vele-ke nami-ke ngime ngalela cici lami lisakhona phela nalikaze licwile kwacwila inombolo enkulu lo u7 usathwe esekela lathi sho omkhulu aliphindanga wabuya phela hhayi-ke kodwa icici lami lisakhona hayi ma ngilithi nje hayi vele umuntu anyukelwa amaphaphu ngempela caca ukuthi hayi ngiyafake manje hhayi-ke ngolunye usuku losibili-ke singenile khona hayi siwathathile hayi futhi ngalo la suku sasiqoqile ngempela sasibagcwalisa obhaka kodwa hayi ngalo la suku hayi sasiholile ngempela kusafika nalamafoni ama-C3 na-ke manje sasiphethe nje ama-express music siphethe o-C1 ama-X2 na ama-C3 na egcwele eThemfi abona-ke loyana yabo nje ngiwahola ngiwafanga ngangisho ukuthi abona la mhlawumbe sizoze siphante nje mhlawumbe ngale yanyanga osithathu siyohlala phansi la hayi ngiwufakile-ke lo bhaka wami nawo ufakile shuthi sesiyaphuma-ke la khona la kovrandi sathola amanye awu-4-5 amafoni siwathatha nje nokuyimadlana nayo imali iyaphuma la masiyikhipha nje imali asibali mhlawumbe yabo imali esiyikhiphayo esiyibalayo imali mhlawumbe sesikhipha amafoni esikhipha nomholo sesikhipha nje esikhipha amandla ethu nje sikhipha iy'thukuthuku zethu iy'thukuthuku zethu ngoba phela indoda ihola ngey'thukuthuku zayo indoda ihola ngey'thukuthuku zayo ihola ngamandla ayo esikhipha amandla ethu imali ephumayo vele kube ngathi sesidayisile noma amafoni awu-10 indlela imali nje esuke ikhona ngayo kusho ukuthi-ke siyaphuma-ke manje kule sikole lesi ngosuku losibili eMandlenkosi High School siyaphuma eMandlenkosi sithangala la yazi amafoni indlela egcwele ngayo esikhwameni
amafoni indlela ayigcwele ngayo esikhwameni nemali indlela eyayikhona ngayo agcwele kumina ayasinda esikhwameni agcwele kubafu ayasinda esikhwameni insizwa kaNgcobo le ayasinda amafoni sasiholile nje kamnandi ngoba ngisho ukuthi kwakumdlala phansi yabona masiphuma kuPotsho kube mina ophuma kuqala kuPotsho ngithi mangiphuma uPotsho ngibe ngiwela same time umgwaqo nje othuleni imoto eshona le ngale nkathi ke nje ngiwela umgwaqo mina naye usaphuma ubafu lapha yabo ubafo ngoba phela ngoba kanje eUngcobo nobaba uzalo yena uMangcobo kanjalo yabo yena uXaba lo hayi angiwela ngaphesheya mina kusuke kubreaka lezi imoto ekuthiwa osiya labi ingqoshi lezi ehambela ilocal yabo lo suke kubreaka nasuke kwehli komunye usister mayehlika lo sister wehla kusho ukuthi wathi ephume evula isicapha kwakurenga ifoni wabe ikhipha le foni wabe ibamba ngobe ibamba le foni i-C3 nje esefake ne-pouch abo le foni la akaqedi ngisho inyanga ezo2 mhlawumbe isanenyanga akaqedi ngisho inyanga ifikile angiphatha nami akaqedi ngisho inyanga le foni ifikile nje yabo mayikhipha le ifoni esasithi masiyibona nje la yayinyama nje masiyibona nje hayi mele ithatheke bakuthi ayithatha angesikwazi ukuyithatha khona la mele simlandele lo muntu size sifike la soyithatha khona siyayidinga foni esasingayiyeki so manje ngoba mina sengingaphesheya ubafu athi nje ephuma ubafu egcumela ngaphandle kocingo hayi wawusewuzwile umsindo ngaphesheya wayesewuzwile umsindo ngaphesheya wabe sekususa kanjalo umfoka kaXaba wabe sekususa kanjalo umfoka kaShongwe madoda ayiswile impahla enkulu ngingakawuvuli nje impahla enkulu uswini ayenze vele uyibambe kanje bitha ngo left yabo ifoni mayibambe kanje umuntu sase sinendlela ukuyithatha yabo indlela ukuyithatha sisithatha kanjani ngale nkathi eyibambe kanje ngiyithatha ngo left mangabe kuyisandla sami engisisebenzisayo ku right ngiyithatha ngo left lese engasebenzisi maku left isandla engisisebenzisayo ngiyithatha ngo right ahlahle ngiyithatha ngale sandla engingasona yayizwa lona usho ukuthi ngabe ibambile nje kanje ngiyithatha ngo left ngale nkathi ngiyitwitha ngo left ethu sathi uyaphenduka kanjena into esukisa la awuyathunyelwa ngempela futhi into esukisa la ushowcase usukuzovuvuka umlomo ube mngaka uzophuma umangozini ngoba nkathi ngishwitha nje ukuthi uphenduka udedela ngenye into ezala yempama lazi impama lesibamba ama-blocks izandla seyibamba ama-blocks zishaya iy'peti yazi ukucenta iy'ceke ziyaqinisa izandla nokubamba ama-blocks nokuqhuba amabhala yaqina izandla yabo into esukiza la lapha uyadunyelwa ngoba ngathi ngithatha ngale nto le ngiyithatha le foni ngibe ngiwela ngithi yabo lonto kanti inhlanhla leyo kokubhaka kusho ukuthi ngathi mangabe ngithi ayi lesisavela memeza ngiyakubamba inkunzi vimba ngivele ngibamba ukuthi awuzongishisisa lo yabo ila ngiphenduka khona ngivele ngikhipha impahla enkulu vele ngikhipha kanje bese wena lo ngibe ngimbiza ngale gama lamantombazane eliyinkinga yabo ngithuka ngale wena ukwazi amabele wena ukwazi ihlo yabo lonto awusuke sisaxoxa ngalokubanga umsindo la wena yabo lonto ukwazi ibele wena ukwazi uyibele wena ukhipha ihlo wena awusuke sisaba lo sisi asuke nami ngicela yabo mina into engaphatheka awusuke ngicela ngithi ngoba ngicela ngithi indawo iqondile ithi mangithatha uleft kanje ngehlela umgwaqo kanje mangehla umgwaqo lo la ngwehla khona kuzobe sekuba umhoshana omncanyane nje isihlathana encane mase ngwela ngithi sengiphumela ngasekhaya wayisho ukuthi indawo eseduze nasekhaya kanti angibuzange langeni hayi ngoba yabo masojwayela uhola ngempela ukuthi izinto ziyenzeka ngathi mangehla kanje labhana hayi lo sisusuke ebanga umsindo yabo lonto ubanga umsindo sengithi ngale ngathi ebanga umsindo ngithi ngithi futhi ngiyaqala ngithi sengishaye ngidume ngazo lezokuhamba hayi mangithi ngale ngathi ngibala ngithi sukisala le C3 le yabo lonto sukisala le C3 iphindela labhana suke kumayiwa vele ihlakazeke
kube battery lapha kube ilontuzana lapha kube ilontuzana lapha engibuye ngiyayifuna le phone ngiyaqoqa la kanti hey kanti sizwile umphakathi kanti usuzwile mfethu umphakathi awusuzwile mfethu umphakathi hayi la khona suke ngibaleka khona engicoshe le phone le hamba ngiyahlanganisa ngiyabaleka ngithi kanje manje nami ingqondo ayisekho ekuthenini ngiphindele kumfowethu la noma mhlambe ngiphinde ngisabise lo sivele sijumpile useba alamile labantu yabo ayisubaleka ngisho ngomgwaqo kanje lapho yabo abantu behla kanje baza kanje abantu abanye ngibabona beza kanje abantu bathi mabefika emgwaqweni masebejahama baza kanje abantu phela base bako front balalela emthunzi basele emthunzini abantu mina ngihamba phakathi nendawo imizi ngapha ngihamba phakathi nendawo emgwaqweni ngiyehla ngithi alekazi ngehla ngithi bayalameka abantu bayasukuma basi kanje bajahama basi kanje bashaya mase ngithi ngemuva hayibo hey ibutho ngempela kanti yabo ngoba ngehla nje umgwaqo wehla kanje mase kume kanje kahle mina ngehla ngapha ngiyokwela umkhoshana omncane into encane nje into ogxathayo usuyiwelile umkhosho kuyihlatsana la mase nginyuka la mangiqala nginyuka la senginyuka ingasekhaya la so manje ngoba ngehla la laba engiyonyukela kubona sebengikhomba kanje kuthiwa naku ababoni lapho ukuthi umuntu bakhomba umuntu wangakubo bamthatha nezinye izizwe yabo manje nami yabo ukubaleka kwami vele ngangazi ukuthi hayi getha weyami ilula ngehla la ngena indlela encane ngela kulo mkhosha nginyukela ngasekhaya mase nginyukele ngasekhaya hayi ke ayisekho ke inje ezoloku ingikhonkotha la ezoloku ingikhonkotha hayi manje inkinga indlela esengikhonjwa ngayo yabo nje futhi nanani ingqondo isithe ukungacabangi ngale ndlela kade icabanga ngayo sengididiswa nalabantu abangijahayo nalabanye abantu engiqale nabo lapha basekho sekuhabanye yabo nje mfethu sebekhathele laba bokuqala sekuhabanye abanye balokhu besala kodwa balokhu bebaningi ngena le ndlela leyo hlatsa lencane so ngena khona la mahlathi lawa uthola ukuthi emalokishini kubiyelwe ngawo mhlambe lento le ikhipha amaphutshutshu amangaka le nameva kanje ekhipha lento ehlabanayo abayithrima kahle lokishini so mhlawumbe sebezoyenza uthango stididi ngitshela ngathi mangena kanje ngiyabona ukuthi la ngiyonyukela ngakhona ngiyakhonjwa vele ukufikela kubantu vele sebekulindile kanje ngisho ngathiwa ngishale siyayitepu zami ngamqashisa oqala ngiqashisa osibili vele nomoya usekho yabo lonto phela ne-drugs ke seligxilile ntodeni akusafani njengaqala la khona engangikwazi ukusuka la suke emakethe ngiyofika epoint ngerun embi manje irun yami siyabaleka isahlangani ngisho ikilo nje ifana sekwamadatha 100 nje wehla umoya ukusho nje usho kuphela usho ngela caca ukuthi ngavele ngiquleke makuthiwa ngiqhubeka nokubaleka manje yabona ke ama-drugs ngoba mina ngoba ngisho ukuthi ngangibaleka ngangikwazi ukugijima hayi kodwa ngabona ngalo lasuku ukuthi ayisekho into yami waphela emva kwendoda akacelemba mhlawumbe nje wadlula isikhashana phela yabo isikhashana nami ngingasayi esikoleni lokho ngidlala igame ukuya esikoleni ngidlala igame ukuya esikoleni emva kwaloko ngase ngicela i-night school ngathi ngiqala i-night school mhlawumbe emva kwalezo ekhashana ngoba phela i-night school nayo ngishaya next year la khona ke sengiqala khona lo mshushumbe ke lo ungene ezikoleni ke manje siganga ke ayifo lokho mangisa ayivele ngene kule mpahla ke le yamahlabana le ngoba yabo mabe sekushubile angazi ukuthi ungangenaphi yabo kulamathole esanemgodi yazi ungacasha ngisho egodini lomtholethe egodini umgodi wetholethe lele ngishoyo ngamathole omgodi ungacasha ngisho lapho bethi masekushubile bethi ngisuke ngigena kanje kulelo ntuzana yeso suke ngigena kanje kulameva lawa ngigena ngilala kanje yabo lonto ngiphethe le phone yale sister ephaketheni ngine X2 engisanda kuyithengela uma yezwa mfowethu isephaketheni le bluku
ngiphethe le phone yale ntombazana ngangigqoka ijacket segreyana nje njengale enesigqoko sengigqokile nesigqoko ngilele kulameva ngathi ngingena kulameva yangigwaza lameva kodwa kunandaba ngakuthi ongangukuthi labantu abangijahayo mfethu labantu abangaphesheya abangasekhaya bathi hayi uphelele lapho futhi bayangibheka labantu mfethu yabo ukungibhekeni kwabo ngiyababona bonke mfethu ngibabona bonke kodwa manje inkinga thiwa ngiphelela napho ngephi uphi lo muntu ekuthiuphelela noma ungene kulezi ndlela enganginemjonjolwana ke lapha nabo akungenela abangibheka nasendlini lokho ikushiwo nje kuthiwa abhisana lapha abaseteksini hayi bona inkinga sokona abantu abaseshuthi ile taxi le akehlika kuyona lo sisi nama ngicabanga makuthiwa bizana laba baseteksini ayindoda kusuke ngisho ukuthi nayo inkinga bo yabo lonto futhi bayangibheka labantu futhi abangitholi mfethu yabo mfethu ekungibhekeni kwabo badlula kanje kumina mfethu ngilele lapho ngithulo wokugcina mfethu ngoba lento noma ngingena kona ngangena ngabapha nendawo yaphinde yavala lento abo ihlahla nje escreenyekile kamnandi yabo nje mfethu ngacashiseka nje laphana mfethu into ethile kanti futhi noma wasebonile ukuthi lo useyaganga lo sekunokufika abantu la ekhaya bezomfuna nje aba serious namaphoyisa yabo so makulelo sonto leli lokwenzeka lonto wayekade ngise komunye umakhosi omswanti yabo lonto oyongidlisa nami into ethile ukuthi phela nami izitha zami ihambele kude nami namaphoyisa ahambele kude yabazi abazali bayaphenika nkosi yami bayazama yabo so manje nalomuntu wami ke lo eyayingihambisa kuyena washo ukuthi awuyoba ukuphunyuka bemphethe yabo lonto uSwati lo mdliso wasemaswazini umaphena uma umswati ngobusho waliswazini mdliso wasemaswazini umuntu ayangipheka le yandoda asho ukuthi uzoba uphunyuka bemphethe uyoba yini uyodlula kuzona izitha zakade eqeda kuxoxa ngawe manje ukuthi hey siyayifuna lento mase ayithola soyijophula ikhanda silibeke lapha uyodlula kubona kunjalo unga-hesitate unganjani vele udlule bayocabanga ususithela amakhona awu 4 or 5 ukuthi hayi lo muntu udlule kanjani lo muntu la yayizwa loo hey nami ngenza into vele engubastard man ubastard ngophunyuka bemphethe nje mina ngushiblika mina hey mfethu yabo nje kushuthi nakhona mfethu angani noma mfethu kwale kucabanga le ndaba ukuthi hey labantu abangibonile mfethu abantu baningi mfethu bahamba la eceleni kwami abanye bahamba ngapha mfethu abanye bahamba ngapha mfethu abanye bami lapha lokubeshile laba bemezile laba ulapho lo muntu mfethu kodwa bangiboni abantu mfethu yezwa mfethu engiyasho ukuthi kunyamalele la noma kwenzekeni lana mfethu awusayiqonda phela abantu ngibabona bonke mina mfethu labantu mfethu yezwa mfethu hayi mfethu omunye mfethu ubaba umbiza ngomalume wakangcobo naye umbiza ngomalume hayi mfethu angani noma mfethu kwalekha mfethu umuthi noma kwalekho ukuthi mhlawumbe umuthi awuzingeke usebenze nakubani bakini ungasebenza kubantu bangaphandle ngokwami ucabanga ngazi hey ngoba phela manje le ansizwe yasekhaya vele ithi ubaba uthi malume kuyena kusho ukuthi oma wabo bayazalana ndlela oma wabo indlela thizeni hey mfethu kezwa ngendoda mfethu sebegive up mfethu sebehamba mfethu yezwa mfethu sebehamba mfethu ngibabona bonke ngibabala bonke mfethu mabehamba mfethu baqhamukela ngapha enyaweni zami bazodlula ngapha ekhanda angikwazi unyakaza ngibaqalaze kanje ngisale sengimenca ukugcina ukuthi ayisebedlulile hey mfethu behamba mfethu yabo la khona mfethu la sengisho khona ukuthi hayi ke baphela labantu mfethu sengizoquba ke noma ilelo awelilodwa mase ngiyaphuma noma ngiquba ama-hour 2 mase ngiyaphuma mfethu yezwa mfethu hey mfethu ngezwa ngezwi mfethu engingalazi siqhamuka mfethu sebedlule bonke abantu sengibabalile mfethu ukuthi awubaphela abantu bahamba bangiboni mfethu yazi abangiboni mfethu yezwa mfethu ngezwi mfethu angazi noma mhlawumbe kwabo ukugwazeka eqakaleni lapha onyaweni ngathi ngithi ngisetha kahle mhlawumbe kwaba khona ukukhohlokhohlo owenzakalayo
noma kwenza mfethu ngezwa ngomuntu mfethu ethi nangu lokulufa nangu losikhotheni nalentsha mfethu bebuya abantu uphi mfethu sebengaseka abantu bentampa abantu besebe awe ngisho nango 30 minutes kumina mfethu uthi lo muntu mfethu uqhamukaphi mfethu mfethu kodwa Nkosi yami iwunga kodwa Nkosi yami iwunga mfethu gobe lo muno kanje mfethu yabo lo muno uthi washo ngalelo langa lo muno lo washaka ngalela langa mfethu yabo lo muno ukuthi awuqodi njengalezi ezinye unesibazi futhi mawuthi uyawubona kahle wena mfethu lesibazi ke mfethu asigcini la kuphela sihamba kanje mfethu yabo ngangubambe kanje mfethu kanje mfethu lesibazi lesi sihamba kanje siqhubeke nala sihambe sithi sizoqhubeka la mfethu lesibazi lesi lo muno lo wawumkanje kanje bhuti lo muno mfethu ngoba iwunga mfethu phantela yona mfethu ngiyavuma ukuthi kuyahamba mfethu kuyi1000 engangilithola mfethu u900 bengudla ngewunga u100 nguhambisa ekhaya kusho ukuthi ngangumuntu oyetshethu uyasupporta kanti akasupport lutho usupport iwunga mfethu khathele unga ngifisa ngisho ukuyiyeka mfethu onosize ngase ngangisiza ngiyacela namanje njalo ngenza into eyodwa ngazi ukuthi ngenzani njalo ngenza into eyodwa ngivuka ekseni ngiyophanda every day ngidla imali eningi kodwa end of the day ayikho into ephathekayo ayikho into ebambekayo kade ngisho ngathiwa ngicosha nge1000 kusasa ngivuka seke 1000 ngingalidlanga ngamngani ngingalidlanga namuntu nangu lokulufa nangu losikhotheni nayilentsha hayi babe bebuya labathwabisana nababaseteksini mfethu ngangiphuma mfethu vele sengibonakele mfethu ayi ngangiphuma mfethu mfethu ukho nomunye ugogo mfethu engangilo ngimbukile lo gogo mfethu engangisho ukuthi mfethu lo gogo ngoba ebhusha leli igceke lakhe mfethu elibhusha mfethu ngiyomlinda azaqede mfethu ukuze ngiphume la mfethu yezwa mfethu ngiyomlinda azaqede mfethu lo gogo mfethu uyawubhusha leli igceke mfethu ngathi ngiphuma mfethu ngiphuma sengiyiphethe kanje C3 awe my C3 mfethu phuma sengiyiphethe nje kanje ngesandla mfethu mfethu ngiyazi mina lento yenzekala phuma sengiyiphethe kanje ngizomukezela abanikazi bayo ifoni manje ngiyayisarenda ifoni sengibanjiwe vele and umphakathi uyeza bhuti uyeza umphakathi mfethu lo gogo mfethu wazwa nenhliziyo ebuhlungu umuntu wesimami wazwa nenhliziyo ebuhlungu inzala abantu imbokodo yazi ngathi ngiyiletha kanje le foni bayihlwitha mina yezwa mfethu ikhithwa ayibona labantu abanga-ke ngoba phela mfethu lo muntu mfethu othi nangu lokuluva nangu losikhotheni owasekhaya ngathi mfethu engikhipha mfethu sengikhomba mfethu ngiyavuma mfethu akangibonanga ngisacashile ngangigqoke nesigqoko mayisebona umuntu wasekhaya ngathi ngiphuma mfethu ngikhumula isigqoko kanje sejacket mfethu wahluleka ngisho nawo kuyibamba wathi awukanti wena Kade yezwa mfethu isekho lapho ukuthi mfethu ayikhuzeki forum ngeke umkhiphe umuntu wake ngisho uthanda mayese phethwe iforum khohlwa ngeke umkhiphe ngeke kwanawo ungagcina usenkengeni kuthiwa hawu kanti uthunywa nguwe mfethu wazama lo mfethu ukuba controller mfethu ngeke umenze lutho umphakathi ngeke uwenze lutho ngeke uwenze lutho umphakathi yazi mfethu wahluleka nawo kuyibamba wathi awukanti wena Kade yazi mayisho kanje mfethu wabe seqhamukile lokho ngathi ngiyaphendula umuze ethi ngizwa kukhala yena yabo ngithi ntsha nangu logogo kade ebhusha utshani lapho uza nobhushu ngo kumina bhuti ngoba ngishilo ukuthi le scratch asipheleli la
yazi logogo uletha apho ubhushu ubona ugogo umbulali wakudala okade ayibulala abantu okade ayigqiba ingane okade ayigqiba isikhohlakali sakho wayeqeda ngami ngo-1 hit angakatholi nanempama mpama nje angakayitholi kwalo muntu obekade engikhipha la vele befayela ngikhiphe ngezibhakela enzima kwayena uphethe okuyiwisa kodwa akangithinti ngalo sethe mangibona nami ukuthi lo muntu ongikhombayo manginhla uyena wasekhaya lo mjida ngiyambuya futhi naye usefuna ukulikhokha leli wisa yezwa mfethu ngikhumula isigqoko la ngisikhumula khona phela isikole ayibona ukuthi awuwe ma awuwe iqhathi ingane yamshanami yezwa leyo nto mfethu naye le phone ayiphethe wayidayisela mina hayi ukuthi le phone ayiphethe wayidayisela mina mhlawumbe ukuthi ngamdayisela ifoni engangingasayithandi mina engayithengelwe ekhaya kanjani uyazi ukuthi le phone engamdayisela yona eyokwebiwa eyokinywa komuntu ngakinya umuntu ukuze ngimnike yona le phone fana ukuthi ngamupha ngaze akangithengele idrink wangithengele idrink ka50 rand leya phone ngalesa sikhathi sasayidayisa ngo600 wangithengele idrink ka50 rand ifoni engayibamba ngedwa Inkunzi ngiyavuma ngayibamba vele ithandane ngayifica ejole egroundini ngavala ngempama ngavala ngomagqabula ngabe ngikhipha into ngafike ngahlutha ifoni ngavala ngempama ngabe ngikhipha ummese ngabe ngihambela ngubambe kanjani injezo ngilandela ngizovele ngijika manje ngikwazi qede ngawo la groundini ayikho umuntu ongibonayo vele hayi labantu abatshathe ngoba ngishona le shona ndithi ezwa lonto ngase nginika yena umalume ngoba uthi inyembe zaba yaze iwele phansi wabonga umshana wabonga umalume ebonga kumshana wakhe emfethu wathi Kade ethi ay angithi qala eceleni kwami ngoba lokho kuqhamula eceleni kwami lokho kusewukhokhile ubhushu vele ubhushu lo katshana hayi ukuthi mhlambe lento wangigenca mhlambe kanje ngathi ubhushu utshane wayo bhuti khona iscratch esila asibone scratch lesi asibone scratch bhuti lesi sila asibone bhuti scratch lesi sihamba sithi bhuti abola ngivula khona indlela isona sonke le scratch bhuti lesi bhuti asibone scratch lesi ngoba ngivula indlela bhuti ugogo ngishana angimazi uyagogo kodwa engikwazi ukuthi unenhliziyo embi sathana uqobola usekade ayigqiba ingane umuntu akade wayephosa ingane esitamgogweni mhlambe kwazone zakhe Kade awungitshela ngesikhathi ucashile umbuka logogo wayekubheka noma wayenganakile nje wayiqhubeka lotshani lo gogo indlela nenhliziyo embi ngawangazi ukuthi umuntu onganakile kodwa naye makuloku ngimenyezwa kukhulunywa kuthiwa kanti umguluthi ucashephi naye wayefisa ukuthi wayilokhu ethe jeb yabo ukuthi nami ngiyambuka yabo mangiqalaza kanje eceleni ngibuka yena ungangukuthi ukula amaglasi usikhotheni yambuka lo gogo ukuthi wayesedondolozeleni nesuka lapha ezofika fast kanjena kumina ngoba phela wangakapheli ngisho ama-second awu-30 ngiphumile wayebesela lokho angithi ewushalo phusha ushaya ekhanda hayi wacisha ukubulala hayi wayebulala ukuthi bhuti ukuba angikwazanga ukuvika lo yabhushu ngabe kuyinamhlanje ngigula kodwa nanje wangena la ekhanda bhuti ubhushu ngawuhlangabeza ubhushu idistance ngawuhlangabeza idistance ngokuthi ngagoba kanje bhuti ngase nguhlangabeza ubhushu phela ugaxela kanjalo lo muntu lo muntu logaxela kanjalo ngawuhlangabeza ubhushu ukuba futhi ngawuhlangabeza ngalendlela ukuthi ngifuna ukuphelele la ngabe mina ayikho so ngawuhlangabeza ngesikini uyeka kodwa uthi uhlala ngawuyeka kodwa hayi ngalendlela obuzohlala ngawo ungavaliwe awuvala ngoba ngisho ukuthi umuntu owagoba wama kanje bhuti ngawuvala lo bhushu ngawuhlangabeza wawushayiwe lo bhushu futhi ngikwakona wawuzodlula naye mina uphinde uyenze wasimelela lwakho ngamshow futhi ngoba ngathi mangizwa
washona emva kwaleso sigameko lapho kwadlula 2-3 days washona ngasho ngathi naye lokho kubefuna ugoduka nami and futhi lo gogo amandla amaningi akawakhipha lapha eshaya mina hayi wabulawa yiwona usathana udevil inja yegame wabulawa yiwona wakhipha konke anako washo ukuthi hayi yabo lamandla ayiwakhipha futhi lamandla ayiwakhipha professor wayikhipha amandla vele ukuthi wayothe ngishaya naye wayobe gengqika wefa nawe ngaphela umuntu onoshukela umuntu onamathambo leyanto amathambo indlela akawafasa ngayo ekhipha leyanto lo muntu akuyena umuntu okushaya ubhushu umuntu okuhlala phansi ngezinqa lokesika ngesikela alokesika ngesikela abo lamandla akawakhipha lapha futhi wona mlalisa phansi ngoba emva kwalesa sigameko sokudedela lo yabhushu wagcina uphatha into esindayo ngalo yabhushu waqulwa ofa kwendlela waphela usuku wakona ukusuka kwakhe lapho wasuka ngebhala wawubekwe embhedeni ngathi ngizwa ngasasekuseni bese kufike neambulance izomlanda egcekeni ngoba yayingekisakwazi ukumlanda eclinic kwasekunzima kwakufika eclinic aze kufanele ephume nje endlini vele senamathelwe ngama-drip vele ngoba into akayikhipha lapha ufuna ukufana nami lentsha intsha kagogo le engenasimilo umama unenseka lo akanazi vele yazi indoda uqobolwayo le umfazana masende eswini hayibo aseswini unoboya emazinyweni lamuntu yinje umthakathi uqobolayo ilo sithi masitele ilo ovela abenqunu nje lokukhala iziki kanti uyena lokho esichelela la emzini emakithi thakazi ugogo kade wasebanjwe inkunzi naye manje usethi nje ayi ake ngihambe nananga umzukulu hayi yena Nkosi yami ngengimqambela amanga yena ugogo sengingakhuluma phela ngesenze siba kasenza kumina asisibi vele nami sengisibeka njengesenze sibi asibi vele phela masisibuyele emaqiniso kahle wena bro lento isifundo nakomunye umuntu obuka le into engithanda ama episode wakho awana nhlamba it's just a pure awareness isifundo njengoba sinjalo ufika uxoxa uthi hayi mina ngiqale kanje kwafika la ngase ke nasi isiphetho asisihle isiphetho even manje you still have scars usene ingozi zayo leyo nto asicabanga ukuthi ukhona umuntu omfundi njengamanje ofisa ukuyithola ukuthi angafundi empilweni yakho enza into wayenza aphinda amaphutha enziwayo wena asicabanga ukuthi kunomuntu ongafika ebukele episode aphinde amaphutha la owenzile wena futhi lo muntu ngabe lento esiyenzayo ayina impact emphakathini so manje lokho useyakugenca ke bafo yebo nangu umalume wakho naye uyabona ukuthi manje usedayisa umshana na umphakathi uyafika yabona bhuti mina ngoba into ngiyichaza njengoba uyichazela abalandeli nami ukuthi angiyena umuntu oveza iside elihle ukuthi mina bengibamba inkunzi mina bengitshontsha imoto mina bekukuhle behlezi kukuhle bekuba kuhle and futhi ngiyabachazela ukuthi uyadla ngalento kodwa ekugcineni ayi awuthokozi neze ngempumelo imphumelo iba yimpi ayi lokho Nkosi yami nami ngoba ngisho ukuthi ngingambeka ngendlela engimbeka ngayo yena ufasa nomdido akhe ufasa lokungishaya wayinento akayikhipha emlomeni wakhe okuyinkulumo akayikhipha emlomeni wakhe akayiphimisa logogo wathi kanti nina laba enisitshontshela ama-DVD ethu endlini zethu angina DVD nje inina so